Bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Uswapnil Bhattacharya ubana Shillong Meghalaya ulala ban pass je ke Civil Services Examination arajar RPR bala penlong de ke UPSC bat je ke bagi result la penbena mentak sengi ke RPR trik ujemang uswapnil ulawan ke kerdan ke balai spa asau pusau na pedeng ki kendai spa lai pulai ngut ki samla ki bala pass je ke nege examen banjit bakin long ki IAS IFS IPS bat kiway. Uswapnil ula pendep ya ke jingpuli kelas 10 na St. Edmund School, nangta ke kelas 12 na Army Public School Shillong, bat ya ke graduation ha ke physics na Kirori Mal College ha New Delhi. Nakaliang Menteri Rangba ke Jelau Konrad Konggal Sangma, ula ai kublay unu samla ubala la man pendep ya ke nege examen kabalong ke way ni ki examen ka ba etam ha India.